E tangi hotu ana te motu I te rironga o te māngai tōrangapū o te pāti Māori o Takutai a Tash Kemp. I mate nei I te mate tākihi e 50 ngā tau. Ko ia te māngai tōrangapū mo te rohe pōti Māori o Tāmaki Makaurau. Engari he toa hoki mo tōna hapori o Manurewa. O tira mō ngā kaupapa hauora Māori me ngā kaupapa rangatahi Māori. Me whakawhiti atu tātou ki tā tātou kaikawe kōrero tau tohito. Kia te ōkiwa McLean, kei te marae o Hoani Waititi, te uru o Tāmaki e whanga mai ana. Ko ena hoki te marae, he ai ki ngā kōrero e takoto iho ai a Tash Kemp o tira e tangi hiai e te rahi, e te nui tai ore ore. Te ōkiwa hea ngā whakamahuki o te wā. I tēnei wā nei skari, he tangi kau, e mapu kau ana te motu whānui. I te ngaro manga matawhawhati ohorere nei o Tash Takutai Kemp, me mapāre mata mo te pāti Māori mo te rohe o Tāmaki Makaurau. He tahi a tonu tia ana te marae o Hoani Waititi o ngā tūmanako whare I tēnei wā tonu nei. I mua I te whakaeketanga mai ona e tōna tūpāpaku hei te ata o Apopo. I tēnei wā nei kei te wāhi whare tūpāpaku tōna tinana e aro take tiana I tēnei wā I mua I te tuku I tōna tūpāpaku ki hei mihi, hei tangi, hei poroporo aki mā tātou I konei I Hoani Waititi mō tahi wā poto. I mua I te hikipapa atu anō ona ki tōna ukai pō oki ati wai ki roto o taihape I roto o te horo whenua. Nō reira, e rongo ana I te wairua kani āwhea I te wairua rukupopo I tēnei wā. I tēnei ngaro mga horere I nā hoki rā, he nui te āputa kua whakarere iho e ia kaua mō ana tūranga ki te marae o Manurewa, engari mō tāna tūranga mō te tūru o Tāmaki Makaurau. Hoi anō whakatahangia te tōranga pū, kia te tiroa ke tātou ki tēnei pūrongo e rauai ngā maharanga ki ngā piki, ngā heke o Tash Kemp I roto I ngā taune. Kia tahuria ke tātou. Wahine marae he kano I ki te a. Kia ora mama. He reo mō te rangatahi, kua wahangu. This isn't about me, hey. I think this is actually all about our rangatahi. He mea whakahonore ki te pine tohu hiranga o Aotearoa, mō ngā mahi kanikani tiriti. This is for all the rangatahi that we've created opportunities for, and just being at the marae just tops it off. Ino hia hoki e ia te tūranga rangapū tāhuhu mō Manurewa marae mō ngā tau te kaumātoru. I don't think people really see it. And unless you're out here and you come out in the forefront and as a frontliner, you really do see the poverty out in our communities. I mua I tana tiri ko huatu ki te hōhonutanga o te ao tō rangapū. It's my role to actually advance our people, to remove barriers so that our people can thrive. Big thank you to you all for voting in this year's election. I puta ai tōna ihu hei mema paremata mo Tāmaki Makaurau I tērā tau pōti. We gave hope and belief to our people, proud to be Māori, and they came through. E hara ngā māwiwitanga ki ngā whēkau I te mea ohorere, engari ko tōna rironga, he ohorere ake nei. Ko ngā horo te ao Māori te nei rā, ara ko mahia matariki tōna mahi, matariki hupe nui, matariki kai roimata, matariki kai tangata, e hao nei, kei te hao tonu I tēnei rā, ara ko Tash tēnei, ko riro tītapu. Takutai moana no te mangai o. Uia ana te uru paunamu, mā wai e whakaara I te waka o te pāti Māori ki Tāmaki Makaurau, ko tī ko ki nei.